Reka tubasuhuze bakunzi ba Inoka Kivu News. Uyu ni wa mwanya tubashikirizaho amakuru cyangwa se n'ibiganiro bitandukanye. Tubafitiye umutumirwa nk'uko bisanzwe ahaza kutuganira amateka. Ni ikiganiro mwateguriwe nanje Kagigi Marcel. Umutumirwa aratangira twibwira. Ijambo ni iryawe. Amazina nitwa Mugufi Munyana. Ndi umugabika. Data yarashaje yari gaparani ka Munyana kabagabika. Nari ntuye muri Bjura Igasanga. Niho nari ntuye. Mugabo ni naho nanashakiye. Intambara yabaye ndi umugabo nubatse. Intambara yaje nibona kandi urumva ntabwo nari umwana, nari umugabo. Yabaye mu kwezi k'umunani, abantu bari mu biraro, abandi bari muhira. Ubwo bari barohereje ingabo nyinshi z'abasirikare batubwira ko ari izo kuturinda, kandi bazishira buri muhana wose bakadubwira ngo n'abasirikare bo kuducungira umutekano. Ariko kundu byaje guhinduka badufashe ijoro rimwe. Aho uravuga intambara yo muri 1998 1998 donc intambara y'umutwe wa RCD. Y'umutwe wa RCD uvutse urakoze kuko iyo niyo yasenyuye Bjura. Yego. Iyo ntambara bafasha abantu bose. Abantu bafasha abantu babashira mu makanisa, babashira mu masomo, abandi baracika. Ariko abantu uwo munsi hapfuye abantu 38 babarashe, kuko bariko bakubwira ngo usohoke bakakubwira ngo subira mu nzu, warwana usohoka bakakurasa. Abo bantu barapfa. Barangije gupfa, abantu babashira mu masomo, abantu babashira mu bitaro no mu mazu. Abandi bafite amazu manini babashiramo. Nyuma yabwo abantu duhungira mu bihuru, kuko nanje mu bafashwe sinafashwe. Narahunze uwo munsi ndara mu gihuru. Habaye mu gitondo ndashinga Njigahandwe, hari hatuye abadahurwa. Twaje kuhahurira n'abantu benshi, turahirirwa, tuhiriwe, dukora ikiganiro. Turavuga ngo tugire gute kwibi bintu bibaye, abantu bakaba bafashwe, none turakora iki? Abagabo bari bahari baravuga ngo dukwiriye kurwana. Ariko uko turwana, kuko ntaho duhungira turapfa. Nitugenda nanone tukisuka kuri bari abasirikare, nanone turapfa. Igikuru ni ukurwana, tukarwana. Ubwo rero twatangiye gushaka ibikoresho. Uwo munsi w'iyinga, mu ijoro buca ara kabiri, nakwe tutera abasirikare. Turabatera saa 11, turabatera turabanesha. Nuko abapfa bapfuye uwo munsi hapfuye abantu babiri, hakomereka abantu 4. Hakomeretse Muhire, hakomereka mwana mama Rubondo, hakomereka Daudi. Abo nibo bantu bakomeretse n'amasasu. Abapfuye hapfa Mutunzi, hapfa Berena. Abo nibo bantu bakomeretse bapfuye iryo joro. Nyuma yabwo tubohoza abantu bose baja ku musozi. Bagiye ku musozi rero intambara iratangira. Ubwo bahise bahamagara Moba, abandi bahamagara Karemi. Basirikare bacitse, abandi bapfuye. Bahamagaye Imwoba, igitero kiraza.
tuja kucitanga twahuriye naco kwa Mboga. Uwo munsi nari Gasanga bateye amabomba 18 ya Moroci. Umusaza twari kumwe Magayane aravuga ngo dufate abana n'abagore tubabashire. Turamubaza ngo ese bagufitiye impuhwe? Ati ndabizi. Urumva nyine harimwo ubwoba nyine nko guhaba nihahamuka birumvikana. Ariko twaragiye jewe nyine nije wagiye ndashika kwa Mboga turabakubita tubasubizayo. Ndagaruka nsanga Magayane hari. Ndamubwira ntukundagarutse kandi n'abasuda barahunze. Hati bahunze ntibahunze ntibari kuvuga ngo tubagende ngo tubashire abana n'abagore none ntitugarutse turi bazima. Uwo munsi hakomeretse Dawudi mwene Ndahihizwa wabasinzira niwe wakomeretse, ariko abandi bose twatashe turi bazima kandi abantu abasirikare barahunga. Ubwo rero intambara zaje kuma gukomeza, abandi basirikare baturuka Kalemi, nanone ico gitero tuja kucitanga. Twahuriye nabo ku rw'Icenda turarwana kugeza kwa Fatuma turarwana, ariko nanone nubwo byambwendaga umubari wari ukwiriye gupfa siwe wapfuye. Umubari wari ugenewe gupfa, urumva barya abantu bose bari mu mapirizo bari abantu barenga 1000 ariko bavuyemo. Nanone umubari wari ukwiriye gupfa mu ntambara siwe wapfuye, ariko Imana yagiye iguma kuturengera, Imana ikomeza kuturinda. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, jewe nari muganga, jewe narize Croix Rouge, narize Croix Rouge, nanone nkomeza kuba muganga mbavura. Jewe kuko nari muganga, jewe sinafashe imbundi, jewe nahise imba dogita wo kuvura. Twavuraga twari abantu batatu, twari kumwe na Matiyasi wa Gatabana, twari kumwe na Sema n'amatungo wa Nayigihugu. Nuba nabo nibo bantu twakoranaga tugomba kuvana tuvura inkomeri zakomeretse. Uwakomeretse wese twamuzanaga igasanga tukamuvura. Ku rugamba twari duhari uko intambara yose yabaye yose twayibagamo, uwakomeretse tukamushira ku ikinga tukaza tukamuvura. Turavura kugeza jura tuyivuyemo. Nanone dukomeza kuvura, nagiye mvura abantu mu nzira, abantu benshi baranzi, kugeza tugeze Kalemi. Nanone inkomeri zose nazivuriye Kalemi muri Kamari, kugeza bari abaganga baje bavuye Goma, nanone ngo bashike barabaza ngo ese abahoraga babavura ni bande? Baramvuga, bavuga n'abacu ni groupe twakoranaga, kuko twari dufite muganga mukuru Nania yari yaragiye. Urumva twebwe twari dusigaye twari nk'abatoya dusa nkaho tudafatika, ariko nanone dukora umurimo w'indashikirwa, tuvura abantu uko twari dushoboye, turabafasha kugeza tugeze Kalemi, komere turazivura muri Kamare, kugeza abantu bagumye kwambuka baja Uvira. Uwo murimo narawukoze, abantu benshi barabizi, nabari abaje ba RCD nanone barashitse turakorana. Iminsi yose abantu bahabaye batarambuka dukorana nabo. Nta mushahara twari dufite, ariko nyine nyuma baje kuduha isabune yo kudushimira abantu bose bavuye inyuma buriye bato barahuruka Buvira, kuko njewe nari mfite inka nanone ndasigara sigaye Kalemi. Nyuma yabo haje kuba gahunda yo kugenda
yo gusubira Moba. Muri Moba nanone nagiye mu ba mbere mu bantu 120, abo bantu nari mbarimo. Tuja Moba, turazamuka turarenga za Pepa, turatura, twagizeyo amezi 9 cyangwa se umwaka. Nanone twaje kugaruka duhaye ibarabara ryose ya Moba Karemi. Nanone twagiye dupfusha abantu, twafushije abantu, abandi tugwa muri za ambushe, abantu barakomereka. Ndibuka kuko tugeze kwa Gaharare twagwe muri ambushe, barasa umwana wa Mugage. Umwana wa Mugage urusasu rumuheramwo, kuko njewe nari inyuma barandinda. Shitse rwa rusasu ndamubaga ndukuramwo, n'ubu nyine uwo mwana wa Mugage arahari, ni umuntu muzima, arahari n'ubu nyine. Twabonanye nawe se i Burundi, ariko iwe yarakiri ruguru. Uwo murimo narawukoze wo gufasha abantu uko nari nshoboye. Nanone Pepa nta kandi kazi nakoze, nanone nakomeje kuvura abacu twari kumwe bose, barabiza abo twabanye. Nta kandi kazi nakoze ako kazi k'ubudogita, nguma kuvura abantu. Mbese babandi bitaga ngo ni bakarabutaka, abo nibo gurupe twari turimo. Abo ngabo narabafashije, abarwaye malaria nkabafasha, abakomeretse nkabafasha, kugeza tugeze Karemi. Nanone nako twaje kubatura, turasura kandi turambuka, turaza tuja Uvira. Intambara nuko niko yagenze. Iyo niyo ntambara yasenye Byura. Byura irasenyuka kugeza ubu. Reka bakunzi bakurikiye Inoka Kivu News, tubibutse gukora subscribe, gukora comment, gukora share ndetse na like, kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu. Tubibutse kuko turi kumwe n'umutumirwa wacu Muzehe Mugufi Munyana, aha tubwira ku isenyuka rya Byura. Reka nanone mbere yuko dusoza ikiganiro tukubaze ibibazo bikeya ku isenyuka rya Byura. Uvuze ko intambara yatangiye mu kwezi kwa 8. Ese mwabashi ikibazo ca mbere, uraza kugenda usubiza ibibazo nyuma. Ikibazo ca mbere, ese mwabashe kubona ibimenyetso by'intambara, mwuka mubi w'intambara, ngo mubashe kubyitegura? Mwabyiteguyemo gute? Intwaro mwagwanishije ni izihe? Mwazikuye? Ese hari kaya gisirikare yari aho ngaho hafi se ya RCD ibafasha? Hari abo mu bwoko bwacu se b'abasirikare basi bari babegereye? Mwarwanye nka twirwaneho nk'abasivile? Intwaro mwazikuye? Guhunga ikibazo ca kabiri, ese abantu buvuze ko bari bakingiranywe mu makanisa bayavuyemo bigenze gute? Habayeho imbaraga cyangwa mwatanze ibintu mwaranegose? Ababunganiye muri RCD ku urugendo rwo kuva Byura no kugera Karemi ni urugendo rurerure ndakeka. Byaciye mu ihe nzira, butabazi mwabubonye gute? Ese mwarahunze mwese musubira nayo n'abavuye Karemi abatabara? Uragenda usubiza ibibazo buke buke ko intambara yatangiye nyine ko bacuze imigambi n'ibimenyetso n'ukuntu mwiyegeranyije kugira ngo mwegere, kugira ngo muramire abarokotse. Sawa uragenda usubiza kuko warubajije ibimenyetso byari bihari. Nakubwiye kuko abasirikare bamaze kuza, nanone batuye mu mihana yose, baje kutubwira ngo nabo kuducungira umutekano. Ariko nyuma baje kudusaka, batangira gusaka ngo ko barashaka imbundi. Cyo ni ikimenyetso ca mbere. Batangira gukubita abantu.
ndibuka kuko bakubise umugabo w'abadinzi Gasukuru, ni naho haje kubamo n'urugenzi rwo kurangiza arapfa. Ngusubije inyuma gato, aho se intambara RCD yari yaturitse za Kinshasa bica abantu cyangwa byari bitaraba? Ibyo ngibyo noneho intambara yaje guturika nyuma, ariko kandi umwuka wose mubi wari uhari. Yego, wakomeza. Noneho kubera uwo mwuka mubi wari uhari, dutangira natwe kwiyegeranya, dutangira gushakaga ibikoresho uko twabishatse. Hari Estruwa Freddy yabaga Karemi, uwo niwe muntu waturamiye aduhereza udukoresho. Ariko nanone natwe twari dufite utundi twari twibitseho, ariko aratwunganira, aduhereza imbunde, aduhereza n'amasasu. Ubwo rero twaje gukomeza intambara. Uwo munsi wonyine turwana twafashe imbunda 100 n'amasasu. Urumva imbunda 100 zifite abasirikari 100, uwo ni umusada ukomeye. Tubona n'imbunde zose, ariko gusa twaje kugira ikibazo, tuza kubura siginora. Twafashe Manipaka, ariko tubura siginora, abari we tubura. Ariko Manipaka tuyifite mu kuboko, twaje kuyihereza. Ubwo muri abantu b'abasivile aho mu muhana nyine twiyegeranyije, ariko kandi twari twarakozega. Mwari mwarakoze. Hari bamwe bari bararangije training muri Koke, abo twari turi kumwe. Harimo abandi bari amadezata, twari turi kumwe. Hariho abandi bari barabasoda ba mu buto, bari baratashe, nanone twari turi kumwe. Abo bose urumva twari ko twiyegeranya, dusa n'abasivile, ariko kandi turi abasirikare dushoboye. Katwe twari dufite Muberwa, tukagira Mutungwa. Abo bantu twari abasivile, abo nabo twari abasirikare. N'abandi bagipiro bari bahari, bagasomora bari bahari. Abo n'abantu bari abasirikare, baruhura imbere bari bahari, bari abasirikare benshi. Sasa abasore batoya bamwe bari baragize training muri Koke, babakuramo ko ari bakadogo. Abo bari baraje, abandi bagomba kuba amadezata. Abo ngabo bose bari bahari. Nuko niko twatangiye umurimo. Nanone intambara, urumva RCD intambara, abantu baje kudutabara bageze muri Jura. Nanone intambara ikomeje, nanone bahamagaye Karemi bohereza abandi basirikare. Abasirikare baje, twahuriye nabo ku rw'umunani dusubiranayo. Urumva twari twataye ibintu byose, inka zose zari zatakaye, ariko dusubirayo tuja gushaka inka, nubwo zitabonetse zose, ariko nanone tugira igice turakizana, dukomezanya n'aba basirikare, turazana tugenda mu nzira. Twaje guhurira n'imodoka za RCD zije gutabara abakecuru n'abasaza. Twahuriye ku rw'Icenda, zizanye amafu, zizanye imboga zo gutabara. Haje ngo Matiyasi wa Kabambe, n'abandi. Abo ngabo bazana ibyo kurya, turarya, abantu barahembuka, dukomeza urugenzi kugeza twaje guhura n'intambara muri Koke. Nanone intambara yo muri Koke, nanone abasirikare bacu bari bahari. Rugazura yari ahari, bari bahari, n'abarwakabuba bari bahari, abana biwacu bari bahari benshi. Nanone abo ngabo turafatikanya, bakimira umwanzi, turakomeza turahuruka Karemi. Kuko intambara yagiye. Kandi gato ngira ngo ntiwavuze neza imbaraga zakoze kugira ngo mukure abantu bari mu makanisa. Ese byagenze gute? Hakoze amafaranga cyangwa intambara yari yabaye? Hari habaye kurasana? Kabaye guhangana kubw'imbaraga kubw'imbaraga gusa. Twabakuyemo kurw'imbaraga, nta giceri twatanze, nta n'imishikirano twasabe. Oya, ugereranije ingabo za Laurent Désiré Kabila, urumva nizo zari
zari zije kubica bari nk'abasirikare bangana iki? bo bari abasirikare burya ntibaza bamenyekana ariko ugereranyije bari benshi kuko bari mu maka atatu hari abari Kizingo hakaba n'abari ku iposita hakaba n'abari Kwamboga urumva bari abasirikare benshi kandi bo bari bafite kuko bibo bari bafite wa mugambi urumva ibo bari benshi bari biteguye bari abasirikare benshi ariko nanone ticabuze ko duhangana nabo turabakubita twabakuyemo kubw'imbaraga ntitwigeze dusaba ibishikirano nta nafaranga twatanze tazo. Akandi kabazo wavuze kuko wari umuganga cyangwa se dogita wafashaga abarashwe n'inkomere nyine ubavura warabyigiye se ngaho uwo mwuga wawukoraga gute? Imiti yo kugira ngo mufashe abantu mwabikoze gute? Nayahe mayeri nabazaga ko mwakoresheje byagenze gute? Ubwo bumenyi ni gute? Ubumenyi bo jewe nakubwiye kuko nari narize Croix Rouge niyo nari narize gutabara imbabare nibyo nari narize twarize turi benshi ariko nyine abantu bakomeza kuguma kugenda ariko jewe nibyo nari narize n'ubu nibyo bintu nize ubwo rero jewe nari nzi gufasha abantu ukuntu no gutabara kagushitsa kwa muganga ari uwakomeretse ngomba kumusona ngafunga amaraso kagufunga ibande kakurengeza kagushikiriza muganga. Birumvikana rwose kuko mwabikoreyemo imyitozo aho imiti ntaho twayikuraga ariko twageze tuyigura ubundi kandi intambara gibaye twafashe ya miti bari bafite hamwe n'ayo masasu ya miti ga rero abariyo tugaruka abariyo tugomba kuvurisha nazantwaro zose n'amasasu murabikoresha byose turabikoresha kuko twari tubifitiye ubumenyi abaganga twari tubafite abasirikare twari tubafite ariko umuntu twabuze siginora wo gukoresha ya manipaka ijya manipaka uyo ngiyo twaramubuze kugeza tuyihaye reset uwo twaramubuze nta wari uhari. Ndabona tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, reka tugushimire umutumirwa wacu kutwitaba kutuganiriza kuri aya mateka. Aho ngaho ganti tugeze mu zindi ntambara z'imishare zabaye muri Byura n'ibindi. Izo ni ndende. Tuvuze gusa ku mateka y'intambara yasenye Byura isenyuka kugeza aka kanya ntirasubira kubakwa. Reka dusabe nanone bakunzi ba Inoka Kivu News gukurikira ibiganiro byacu, mwakora subscribe, mwakora comment, mwakora share. Ibiganiro byacu byaborohera kubikurikirana, tubacishiriza ibiganiro byinshi bitandukanye birimo amakuru ndetse n'ibiganiro by'amateka nk'ibi. Kandi tunashimira umutumirwa wacu Muzehe Mugufi Munyana kutwitaba mu kiganiro, akaba yatubwiye amateka y'isenyuka rya Byura, ndetse ikiganiro tuwe tugisoreje ahangaha, ndetse nitubona umwanya tuzabagezaho n'izindi ntambara, cyane intambara y'imishare kuko hose yarahibereye. Muzehe, sinzi ijambo rya nyuma wavuga kugira ngo dusoze ikiganiro. Ijambo rya nyuma ni ukuvuga ngo uwo niwo murimo nakoze, uko niko natabaye, iwo gufasha abantu, kubavura, kubafasha, ariko kandi nkora n'umurimo w'Imana.
nkorana umurimo w'Imana. Mu buzima busanzwe umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ico gihe nari nkiri umuririmbyi. Wari ukiri umuririmbyi. Nari nkiri umuririmbyi. Kuri ubu ni gukora kubijanye n'ibyo. Ubu nyine nkora umurimo wa burakeye. Wa burakeye. Ndasenga mu gitondo. Nibature. Niwo murimo nkora. Ni umurimo utoroshe. Urakoze cyane. Niwo murimo nkora. N'ubundi mu zindi ntambara ikindi gice kizakurikiraho cy'izindi ntambara. Nanone n'ubundi uzadufasha muri ayo mateka kuko ufite amateka menshi y'akariya karere ndetse n'ay'umurenge. Ndayazi. Reka dushimire nanone mugenzi wacu Eric Kadoni udufasha ku buhanga bw'ibyuma, amakuru yacu n'ibiganiro n'ahakagaruka kuri Inoka Kivu News. Ikiganiro mwakigezwagaho na Kagigi Marcel. Mugire ibihe byiza, murakoze.